Myanmar marlama chuan kachin nam sipai te bai pui thlakna a chak chho zela tu hnaya Myanmar sipai outpost te bai an nia Myanmar mar chak state kachina nam sipai pol pakhat chuan thole ni khan state khopui mikiana panna kong pui dunga sipai outpost som chuang an bai ti an soi hei hian democracy thlop tu pol le nam tlem jok ten sipai sarkar an norna azwal hle ti tar lang he hmuna hian indona nasa taka thleng fo ti mipui te chuan human rights group le tual chung media te an hrila kachin independence army thupuang tu chuan he pol hian township engemoza ta le China ramribula KIA in headquarters anei na khopui laiza bula asipai outpost chu bai puyan thlak ti asoi laiza hi Myanmar khopui lian ber pani na Mandalay atanga mar chaklam kilometer zathum somni panga mel zani vel hla omania Myanmar thupuang tu Colonel Nobu chuan sipai te hian artillery mangle aerial bombing mangin phuba an la a laiza khopuya cheng no pangpakhat telin mi pathuman thi ti in asoi February sahni somni pakhata sarkar thlantlin Aung San Suu Kyi nena tanga thuna ina an lak nuwa sipai te hian har satna lian takan tok chhomol mola nikum October thla khan ral thuam keng nam pol in zom khom te chuan nasa takin bai puyan thlaka China ramribula Myanmar mar chak bial ramzau tak chu an la ani Simlam state rakhina po sipai te hian raman hlo nual to boka Myanmar a nam tlem jok dang te ang bokin kachin mipui te hian Myanmar sarkar lei puya tanga autonomy nasa jok nei tumin kumtam tak chung an lo bai to ani kachin independence army sipai te hi indona lama har satna an to wangin an duanga man lak chak thailo thu an soi heng pol te hian an ma nin ral thuam then khat po anin siam chop hiala KIA hi kumsang ni somni pakhata sipai an lak lo nuwa sipai ro relna dodal turadin an nia democracy thlop tu pol People's Defense Force tia hriat ral thuam keng militia tenen po an inrem thaviau ni kachin tual chung media te chuan thole ni khan KIA le PDF sipai te inzom khomin laiza bamo wengmo maumok le Mikena township a Myanmar sipai ten bai thuan tarlang on and off fighting in bai na hi helai hmuna hian a thleng fo to thida KIA thupuang tu Nobu chuan the Associated Press a hril danin an pol sipai te hian sipai outpost som chuang an baya an zinga panga chu an lak to thu a soi poi khoina thlen chan hi soi chiang lo ma se ram chung mun danga sipai te laka pol dang te thil ti nen a in zom tian soi chuan hnial ma se mun khata in baina a in tran nuwa mun sang sanga po in baina hi chuak ti chiang ani ti in Nobu chuan a soi namdang ral thuam keng te nen po in zom na om lova ma se kan om na mun thawa kan sahim na tur po kan in buat sei me kani ti in a soi laiza mi pakhat thunei tu te mana hlo wangin a minga tarlan du lo thu a soya khopui chung mun tina te chuan silai ri hria tur om lo thu soin China ramri hnaya po hria tur om lo thu a soi KIA thunei na hnuaya om laiza hi sipai sarkar kuta mikina atanga kilometer somsari pani mel somli panga vel hla omania kachina indona thleng chung changa hian sipai sarkar lama tangin engma soi ala om lawa DCZ President thuan chhuadan chuan independent takin hemi chungchang hi chip chiar zoka fin fia thai ani lo thuan soi kachin Human Rights Watch thupuang tu chuan sipai ten anman a hlo wangin aming masa Jacob chauti chu tarlan adila KIA sipai te hian Jingkar Khan Yongmo le laiza in zomna kongpui dunga sipai outpost chu an bai ni in a soi chumi bula displaced person ke ma cheng te chu ama in bom manga bayan ni thu asoya chumi nuwa an sahimna nan tlan chiani in a soi he tol chung pol te hi New Year ka Human Rights Watch group nen an in zom lavani UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs chuan thole nia situation report sem chua
Myanmar hian mi maktadoi ni le point sari an om tia soya heng zinga maktadoi ni le point li chu kumsang ni som ni pakhata sipain thunai na lak nu boina chho nuwa an ramatangin in son chhuak ani amnesty chuan Myanmar sipai ten biakina boman thlak chungchanga war crime chui chiana phut January thla sage na bai pui thlak na khan pathian in kho matel mi som pasari chuangan thi he in baina hian nopang pakwain nunnan chan bokane Myanmar sipai te chuan thlama sa khan biakin bain bai puyan thlaka chumia chuan mi som pasari nunnan chana anjinga hian nopang pakwa te po antelani he in dona le in baina hi danbo chian na ni a he mi chungchanga hian chui chian ngal angai ni ti in Amnesty International chuan a soi he khua hi sagen biala omania Myanmar le India ram ria tangpon ahlalo hle ani he chian na hlen tu hi air strike ani ti in rights group chuan thole ni khan thu chua an siama thalak le video evidence chuan chian na thlen na mun thuma tar langa crater te chu aircraft bomb kezi zani somnga vel den na ti chiang takin a khuar na sa hle ani ti in a soi Myanmar sipai te hian ama in he poi khoina thlenga hian mo phur tu an ni lo thuan lo soi to a he ti lai hian he hmuna hian thlo theina engma a om lo thuan soi ma se amnesty chuan bai pui thla khun laya video la khom te thlir let na khopui chunga A5 fighter jet thlok chuak suipuing hlim thla danglam tak a om tia soya chaina siam thlo na hi sipai te chawin an thlo tir ti a soyani chu baka Mandalay bula tada U air base atanga satellite imagery a chuan airfield ta A5 fighter chu active in a thlok ti langa plane spotter te chuan he mi tu khian kanan baina nena anga ifin thei turin A5 thlo chhuah nu loka in baina thleng report om thu a soi Amnesty Crisis Response Program Director Matt Well chuan Myanmar sipai ten civil mi te chunga thina thlen thei khopa bai puyan thlak hi ti top theina tur om lo ti in a soya heng poi khoina thleng te hi in dona sualanga chui chian anga ya UN Security Council chuan Myanmar din mun hi International Criminal Court ICC a thlen turani ti in a soi international law nuaya heng thil dan bo chian na ti tu te hi rorel na ma hruain ninge turani ti in a soi Myanmar hi kumthum kalta khan boina chuaka adin muna chle a general te chuan Aung San Suu Kyi sarkar thlantlina tangin thunai na an la a mi puiten noran hoi hota sipaiten tharum thona nasa tak mangin an chang le ta he mi nu hian Myanmar chu ral thuam hanga in beina mola a changta ni sarkar paithla kani nu hian boina chuaka civil mi sangli zali somret panga chuangin nunnan chan to a tharum thona hi a hluar chho zelani sagain hi sipaiten an bai wang hian hriata hlo hle a hun rei taka tanga an lo kalpui to forkat tia hriat dodal tu tele civil thlop tu ni thei turte intention tumna kalpui mek zinga thlon manga bai pui thlak na le khosang sang halna te athlenga ne kaushan bekin bayani lai hian kanan khuwa hi People's Defence Force PDF unit pakhat thunun na hnoya omani khati zong khan ni le phot se